Yes, happy new year nkerera mwaka jwagu ya 2026 jwanjiriritie bwega ngakwatoge nkithitacite cia weru thamo gwanja rito rako ni Raymond Mwenda tukianjiria acio Rais William Ruto na watanirite na kariban ntere cia Eldoret kiri mambura ya mwaka ju mweru Ruto na taririte mantu mwanya mwanya yarabangite kubuithia mwaka yo 2026. Eldoret hoye! Sisibo chamge! Bwana Yesu asifiwe! Kenya hoye! Ebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe! Kwa sababu Biblia inasema kwa Danieli 11:32 wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jasiri na watatenda mambo makuu. 2026 is a truly blessed year, and I am looking forward to working with every Kenyan from every community and region and religion and county so that we can move our country forward. Na mimi naamini jameni ya kwamba yale yote tumepanga hii 2026 tunasukuma barabara ya Rironi kuja mpaka Mau Summit na itafika Eldoret iende mpaka Malaba. Hii 2026 tunaleta ile reli kutoka Naivasha itateremka iende Narok, iende Bomet, iende Nyamira, iende Kisumu, iende Malava. 2026 is our year to take Kenya forward. Hiyo 2026 tunajenga airport mpya, international airport, world class pale Jomo Kenyatta. Na hiyo 2026 mnajua tutafanya mambo gani? Ile Bomas International Conference bilioni 40 tutaikamilisha in 2026 kabla ya May 2026. Mnanielewa? Na ile stadium kubwa inayoitwa Talanta kufikia mwisho wa Januari tutaifungua upya na tutangojea michezo Kenya itasonga mbele. Kanisa nionekanite kumwigika Rais Ruto kumania kanisa nionekanite kumwigika Rais Ruto kumania na kurwana ndawa cia mbogita mwaka yoyo 2026 bakiaria bari kanisene yentere cia Zoe Center Kino kire kiumia gya kila mwaka Reverend David Duge na ugite ndawa cia mbogita niciitite na mbere kuthukia nduki mbithi muno ntere cia Kirimara. Drug and substance abuse is a serious menace to our young ones, whereby we need to put synergy from the parent level and administration level to the spiritual level. And I just want to appreciate our president because he is in the forefront to fight this evil. And I would like to ask all the stakeholders, parents, clergy, the government, the politicians, to stand and save this generation. Because if we cannot stand, if we cannot join hands, we are going to see our young ones vanquish, and we are going to suffer, all of us. It is my prayer, and I call upon our president just to lead us to fight this evil by calling all the stakeholders to make sure that we are focused to save and secure our young ones who are frustrated on the streets, who are frustrated in different places, and they don't have hope. Mwini uri nkuma kuma akaunti ya Meru Kamano na arari na kanya ke gokenia Meru mana ya Meru baba ikinyetia otiri ya uba bawatanirite na Weru FM na Weru TV ibarare akanya ke muno gokenia Meru baba ikinyetia ra kenda kurua mwaka omweru yo 2026. Mukawa Joalu bajanene mutijo kangangi bagwatanirite na mwini uri nkuma Noe Kamano Tonto Mwari amwe na Weru TV na Weru FM bombete kureta gikeno gya Kariba Meru na njira kuthikira na kuna ndimbo cha Meru.
na gitumi kingi kinene ni kuthoba kithuranira gwetera mwaka ju mweru jwa 2026 na kagita karia sekondi na ingi irakwira mwaka ju mweru naje nandi twagaruka kwa ntariki imwe mweri jwa mbere mwaka jwa 2026. Happy New Year 2026. Everybody, Happy New Year. Hey! Happy New Year from County 012 from the President of IDF Africa. Happy blessed New Year to everyone. Ungenya Meru warakunda bore watuja tu inesheto na Wero TV tore wish a happy new year turana alba niko ngwaira mwara mwaka jo mweru na tukigaga murungu agotweka mwaka twana mwaka jo jonge odari mwe na mwaka jo mweru kido na matunda nkoroki ya dojo na kinya nkoroki bethabe na kanya ekona rabuta cieguru iri iraringagwa o ukwonania ati mwaka jo kutha jo ikaruka kiri babaingi wendi bao ni kuona mwaka juju mweru jokuthwa joguita bwega kiri biashara na kinyanti bongo bakithwa bakiendana. Mwaka nimeona imekuja mzuri. Nataka kuwashukuru kila mtu. Hatukuwe na amani mwaka 2026. Tusikuwe na maandamano raundi hii bwana. Tukue kila mtu afanye shughuli zake na pia gavana angalie mavijana wasiwasukume sana. 2026 tunaona ya kwamba kwa business community tutakuwa na mavuno mazuri sana inshallah. Na tutathete tukamba kinya 2026 ya woningo the civic education ya kwana na haraka watoto kania West 2025. I hope 2026 ikaendelea a better year for us. Happy New Year kaya Meru Bonde. Happy New Year 2026. Ibwega Wero TV, ibwega Alba Hotel na ibwega Meru Bonde. Tuendelee gukarania mwe na gukuria Meru yetu. Happy 2026. Jojo ni mwaka jwa kuna jwa kwa gweta na mbere na tugwirite twina theria mwiri twina utonga na twina ukiri. Tugwiritwe gwethirwa twina gikaro gia kugwatithanwa na ndwimbo cietu cia twine cietu. So happy New Year to my fellow Merus and Kenya at large. Thank you. Na muthiene kithura igitwa ni uria munene na uria munini kuonania ati mwaka jo kwambia jo na urumwe. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutiri wa Kangangi. Mwaka jo 2025 yo kuthire oro na tokila mwaka 2026 araithi na biashara ibatarĩrĩire mabataro ya mwaka mweru bakiwa mwaka 2025 iwathirire gutina mbura na wamba ba ng'ombe bwe kwingĩrĩra muno yora mwandiki wetu Anteto Nicola Chabari autariria. Okira utugo obwa tariki 31 cia mweri wa Disemba okira amwanka anto baithagiro abagietera amwanka ojuto thiete na njira mwanya Batwe thiongo ya tutoemera na amani. Na ende mwanka wa 2025 no kuririkanwa abwega ane anto na njira mwanya nyuma ya ukuthirikira utugo obagokia ntugo ya emunde cia mwanka wa 2026. 2025 wetu akilugere uni murungu na mbonekanirite nigwetho nya mucioko ywe na thire na gotho nyana baka be cukuru na kwatwika nyeto kuona njia cia kurira na cukuru fees mwanto wa mwaka yo
yoyo athirire ni mwaka ng'ang'anite acio lakini yokethira yo mwaka umwe muno bwana batu na ngwe na tutura tuti batura ngwe no atuka no theri otebio ko wata lakini tukang'ang'ana ngwe wore ikari mwaka yo yathirire batu atwa mutu atitone tetina ng'ombe imekwenda hapa na watu wamekufa hapa na wameoa na ndovu wengi. 2025 kwa matarajio ya maneno mno, lakini nyake ya tombo timia yonthe tikera thuki onto utima to yombe ka 100%. Mwaka 2025 yurari sawa mno kibiashara ene mira ni rathongomi kidogo ndu itugwira tongeri betu bomba kubwitha mira kenda biashara lare me atutegemea mira yana kwena ende mira bwithu boya bru wana siasa watu bangi mira ene iro biashara siogira 2025 ni changamoto mno abiaza kwa tuko tingui mira tina kwa wita antu banga mno ndo mathina maingi. Mwaka 2025 mwaka la changamoto lakini naona mwa changamoto kwetha wene nyafie mbere ni ucokeri Murungu ngatho wogo muno mwanka oje wa 2026 antoba na magweregiro mwanya mwaka yo kwana yakayo geba yo msuri kulinga nao wakebonga dikale aruto kwa tuibwa wenjenzi mwaka 2026 batu tikiromba 300 bapinda bilioni muno mwandu wa mutwa subcounty no ndini mutongeri opinda bilioni mutwa subcounty batu dikai ni tolelie na muno raisi yetu Ruto kinya batu na to konsinda to bangi na to 30,000 nya batu to antabale titoringa gwe na tuikura na no tukinye 60,000 nya batu mwaka 2026 inkwirigira bwabo tutombere kubwethia Murungu atumbanira tumbe kurwa imburembea no to mwaka 2025 buranira arere kwana na into byo mamundrene Murungu atumbanire mwaka yuyure mbure kwana na tugethe into na tuthomethiana 2026 tuite kiamata agethira thongomi bru Murungu embere na itukuendelea kuromba bu Happy New Year 2026. Kutarajia sandisi ya biashara ikiwa sio sawa. Watu tegemea raia kawaida. Na raia kawaida bana pesa, tuna pesa kibo. 2026 tu Murungu tukuatelie. Kiangazi kitike kuita mbere site. Uningwa enda ntobeto bonda ba mwathi na Kenya yonthe mwaka mweru yo itharimo Komagebe North Petanclas Chabare theko yambire kilugite ndaika 15 kuma ciekurwa maboga gathaa mugwanja ayo nkona kanya kanini kagwita kuruka ukeba wito cokerere na nteto ingi kuruki. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on SuperSport. igitara thigonko ni igitara kwijamo gukenera na biro bina nkanya ni gintu kia gitumi muno kiri gikeno kianja ibwaga akenya nontu bwa kuthura na gwitikia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Gano na Joy Max Mivoko Flower na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni onto bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelors, diploma, and certificate courses.
With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our KEMU-TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Na unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Na mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. O kiroto nigitagia kugwatiro na kwigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco twigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire niro niro gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari ni jamwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 no kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri ja ngari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda rure yakwe nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana uriongere mutandao jetu neju www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake
and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Bishop omwero wa kanisa ya Methodist Reverend John Maromba na barombete atongoria ba kisiasa utongoria na oma na kubakanukia kuumania na utumiri bwo obisi na wamba bombesa cia muingi. A call to reconciliation for the church and the nation. Beloved, as we stand at this sacred threshold, the Spirit of God calls both the church and the nation to confront divisions that have wounded our common life and weakened our witness. Beloved brothers and sisters, fellow citizens, this nation belongs to God. Kenya is not forsaken. Kenya is not behold redemption. We call upon leaders, both at the national and county levels, to govern with integrity, justice, humility, and accountability, knowing that justice is the foundation of reconciliation, peace, and unity. We pray for wisdom in governance, fairness in economic decisions, peace in our communities, and dignity for every citizen. Ithurano binini bibia bwithikite ikuronekanite kwina kwendera kwa antu babaingi bakia kuswa kura aratongeria mwanya barenda kumenya no ere na urito kurukia ora onge ke ithurano binini bibia bwithikite mwaka yoyo 2025 yora mwandiki wetu Andeto Kare otaririe ki markarika 2025. Kiri kithurano kinini kia mwaka wa 2025 kiria kirari na murutiraji munene maturene mwanya kiri mwongo jwa Kenya nikiumire giutati na mathuganio jabaingi aria mono kirari gatigati ga nkiame arute ruregani na thirikari na nkiame rere thirikari-ini na kirigiti gia seneta wa Baringo na ite mugwanja bio bunge nkiame ya thirikari ethira ikamata bionthe itene BMC bedra bakigana na byama biu bingi na Rais Ruto akiari wa mwananki amere kumugwata mbaru bedra bakiuga uno ubakethra bakioni apinzani baoteri kire siasa nene cha mwaka wa 2027. Wananchi wa Kenya kutoka Magarini, kutoka kule Mbere, kutoka kule Banisa, kutoka kule Malava, kutoka bile Unguja, kutoka kule Kasipul, kutoka Baringo, pia wamewapatia ilani. Kama hawajui kusoma, waanze kusoma ile wananchi wanasema. Hawa majamaa niliwaambia mapema. Niliwaambia wacheni mambo madogo, wacheni ukabila, wacheni chuki, wacheni siasa ya fitina, wacheni siasa ya ubaguzi. Nilishawaambia na niliwaambia wasipowacha hiyo siasa ya ukabila watachelewa. Wamechelewa, hawajachelewa. Watakuja hapa na mambo yao, wataeleza mambo tatu. Watawaambia one term, Kasongo must go. Hiyo tu, hakuna kitu kingine watasema. Ama sindio? Sindio watakuja kusema? Mambo ngapi? Kasongo, one term, must go. Hiyo tu. Na tumefiaka hao watu walikuwa wanasema hatuwezi, ati hakuna broad base. Hakuna broad base vipi? Na broad base imefiaka na imenyakua viti vyote ya ubunge. Tukiungana pamoja, we are unstoppable. Wale ambao kwamba wenye nye nyingi, tutaambia nyinyi mko na mdomo, sisi tuko na watu. Tupateni ground. Kirinki amayo pinzani bona nyakura kwanirwa kwaone kithurano kiu bakiuga gitari na umana weru na kithurano kiu bakiuga getere giutate na matho janki ama ya MBC na kinya bakiuga ni kware na nkuku mwe nyingi kithurano na kiu kuma kiruterwa thirikari. Despite voter suppression, state-sponsored violence, vote stealing by the Kenyan notorious thief you all know, and his brood of vipers of this despotic regime.
History will be kind to you. Last week's by-election in Kenya were the worst in recent times. We were slowly rolling back to where we left in the 1990s. We saw a violent script of 2007 of planned and targeted electoral violence, trail of death and subversion of the will of the people, especially in Mbeere North, Magarini, Malava, and Purko Ward, and attempts across the electoral areas which the people thwarted, including Narok. But the supreme law of the land, the Constitution, while the Constitution provides that voting shall be by secret ballot, and nobody wants to follow that. To speak to the electoral process, which was fraught with serious malpractices that included shootings, killings, widespread violence, roaming armed goons escorted by police, and voter bribery. 600 million has been spent kutafuta kiti ya MP. 600 million. In normal circumstances, au nimeomba kura, we spend Karemba Hotel wanatumia kama milioni 10 kutafuta kiti ya constituency. 600 million means 60 members of parliament. Katika ward yetu ya Nyansio, kama rais angekuwa na huruma, angelipia kila mtu pesa ya SHA wale wanakaa Nyansio mwaka mzima, lakini hiyo pesa ilitumiwa kupea wananchi ati ndio washinde kiti ya MCA. Kinyatongeria bakanisa bethera bakiumira na gukujira kithwanone kiu gitari kia umana weru na bateri girite nkiama ya MBC abisa baberu bethera bagigitithio. The chaos we are witnessed is worrying. Abigail, of the turmoil we are likely to plunge into in 2027. Tumeona kwamba wanapewa zile inaitwa fines. Tungependa IBC iende zaidi, iweze kubaa hawa watu wasiwahi kuwa wabunge ama wasiwahi kuwa in any elective position. Kiri Rais Ruto na ugite bashindire nkiama regani na thirikari yawe ni untu bati na agenda tigakikuga Kasongo must go na bo pinzani bakiuga ngwataniro yao no mwanke kurotongeria bobo thirikari ne kiri kithwano kinene twithirite tukithengera. Mnawajua wale wachuki, wale wafitina, mnawajua ati agenda, ati mpango, ati maono, ati sera na akili. Tukae pamoja, tusigawanywe. Mtu asikwambie tuwe ni Mbeere North, huyu nini sijui Nyamira. We are one people. Alafu tupangane, tuone kuhakikisha kwamba hii one term sio kusema. It's executed and it actually becomes a... So, come 2027, I'm telling you, Western is not going to be available for this kind of games. Nande tugeshuria nundu eke nike kithwano kia mbere buru kia bisaba beru ba MBC gwetithia na mbere na kethira gikujirwa ni bamwe kuria kunganirwa bakiuga gitetithirwe na mbere bubwega nande kia guchuria ni ketha kiri kithwano kinene kia mwaka jwa 2027 mwingi na atongeria ni kethira bakethira bari na witikio na nkiama iu ya IBC keri potra de tosia weru rea kwa rieto ne motuge kare konge na kweria release ilionekanite kureta ndwa cia migambo na kuthima na ko chamba kire siasa ba Meru na bathara kanithi yora mwandiki wetu Anteto Winnie wa King'ero otariria kimakarika ya 2025 ne goji mzee Kiraito ndio kujaga ona kula ulagiria kuria kirima kiria liona Igoji West utijeni bandili kuchanio che miaka muno kuchanirie liarelis rirari mwankiene yo kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ichiare chie kuthondia watongeria bakuma kaunti ichu yele bakionekana mutongeria kutheterelia rina konania burari kaunti nechio Governor Njoki na antobaku ba Ministry ya Lands choka wudie ndata bwega utena facts cia Nteto iwa ugere MCA uwa chogorio kuwa Lake Ellis ni Tharaka Nithi ari nteko meakethira kara chiari rwegoro na atena details cia meanka ya Meru
na ndikania baraba guchetha na Meru iba guchetha na Mubwe ne ya guchetha na Mubwe na Ritho baraba guchetha na Meru ne ya kaba guchethera Ritho na Mubwe. Gavana kwina antu benyume akuba kugeria misguide na ni wega muno ontu niyo ndi muthure ni bikarite ku miaka zaidi ya 3 kogu ndajiarirwe goro ndathurwa na ndamenya boundary mbere yaku na namba 2 niyo meke untongoretie ni mije no bati kwithwo na gwo kirura research yaku tondu ni ndigujaga ona kula ulagiria kuria kirima kiri governor ngoririkanie ati gutin district na gutin district itwire thiine wa ke devolution thaino Egoji West thaino ni ward ili andarigarire muno kwigua wi governor mieri u wikarite kinya thaino tarwa menya Egoji West ni ward ili tongoretwe ni bwana Mbiuki na baba ni Nibas Beto. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingi araikikana kinyelia eliarere kaunti ya Meru Egoji West akiwa bura akaria Nkonga mitho mwanya kaunti ya Meru no bwa karia Ellis na tete keria reta na kaunti Motori. No MCA wa Chogoria ura wankanete na eliare akionekana kuinyelia tomire kaunti ya Tharaka Nithi. Coordinate cia mianka kuringana na Ministry ya Lands eriwa Lake Ellis ora twakaria Lake Nkonga ora twakaria mwitho ywa Ngaya ora twakaria mwitho Kuru ni utwakaria area riure wetwa Lake Ellis ni Meru area riure twirende kurungama na tuthete na fact ndi gavana wa Meru ntete kiria urankaretie ng'ombe cietu itikaiywa Isamburu urankaretie otonga bwetu butachethwa na buo ni utwakaria mianka ya Meru. Kirima giki gitu kia Mount Kenya through Chogoria Gate kagita karia gitaiji kene kana kagita karia tutaruthite marketing rigorous kuma kagita kana thuro ni antu bachogoria ningereti muno kuruta wiro wa marketing ya route ino to activities nyingi muno antu bachogoria ni baruthite montu maingi including MDF o mwaka ile rutha guku ni atugure kuma guku makori antu ba Kenya Tourism Board bejite guku na antu baingi na route ino yambiria gukula indi kagita karia yakula ni lele turambirire kuona antu ba Meru County bakienda kwambira kumikirimu. MC wa Chogoria areta mbere na kuwa inyami arira gavana arakia kaitene kauni abatere ochunkuno irwangirwa NCIC nontu no yunjire akariba kambiriria kurwira miankai. No mbere kujukia kagita akanya gaka gukola pon NCIC beje nikenda ba investigate ugu gavana wa Meru araririe tondu ni jiumba kuruithania aturi ba Tharaka Nithi na bakure Meru ratutulaga na thayo. Kwi tariki 31 ntuku ya Jumaa mweri wa 10 mwaka yo kulukira mutandao yao Facebook Mbunge wa Tharaka Gitonga Murugara aratuma ntumiri akiwa wa muribwa koti nene Meru ikuthiria nkuchani cha mianka atika Meru na Tharaka Nithi muno koni eliaria Lake Ellis bakiamura re kaunti ya Tharaka Nithi Chogoria. Na ukulukira ntumiri Murugara areta mbere na kuwa kwithira kwina ukirithiri na ngwataniro atiga kaunti icho yele. Kuma ntukwewe eliarere tarirwa ringi ni atongeria bakuma kaunti ya Meru bakiwa re kaunti ya Meru ringi. Wini wa Kingero, Wero TV. Yes, theko ya mbere kilukite ndeke 36 kuma ciekuru amabwaga thaa mugwanja ayo tokinya muthia yo ntento cietu cia Weru thaa mugwanja ntukweru ari tariki 1 Januari mwaka 2026 kakwendera mwaka omweru yo na itharimo giturakwa ni Raymond Mwenda.